Dobar dan, dobri ljudi. Evo nas u mjestu Slatina kod Banja Luke. Tu je i Banja Slatina. Pogledajte šta su stručnjaci uradili. Oni su navodno napravili ovu trim stazu koja ide skroz, ne znam, dugačka je oko 10 km. I uz ovu stazu se nalaze, idu ovamo do centra Slatine, vidite, ide. I na svaka 2-3 km se nalaze sprave za vježbanje. Vidite. U šumi. Ali odmah 4 metra od glavne ceste kojom ću ubrzo, pošto se ortopedija seli iz centra grada, kojom ću ubrzo da prolaze milioni, bukvalno, automobila, jer kogod slomi ruku, nogu, nešto i još nekih problemima dolazi ovdje na rehabilitaciju. E sad, šta je još ovdje problem? Snimam u sunce, ali sad snimit ću vam s ove strane. Ovo vam je 5G. Znači, gdje god vidite ove lampe, pogotovo kamera, to vam je 5G. Svjetiljka najobičnija, razumijete? Ona će da šalje 5G signal i treba da znate da ovo nije ni malo zdravo. Pošto oni imaju pravo da snimaju nas, evo snimamo i mi njih, da znaju da znamo da je to 5G. Znači već su krenuli po šumama. I tako vam je skroz, vidite dole, na svakih 100 metara imate 5G lampu. Evo gdje je sljedeća, ova je na 20 metara. Znači tu gdje su sprave, gdje je to, imate po 2 lampe na 20 metara. Evo vidite. I kamera kao da se ne oštete, jeli, pogledajte vi te LED lampe. Tu 1.000.000% je 5G. A izgleda kao ulična svjetiljka. Sve ove ovakve svjetiljke po naseljima nove koji su postavili kao dobri. I kako zuji kamera, kako ja prolazim. Snima i zvuk. Da vidim, hoću baš gdje je sljedeće. A evo, zavija ovamo, zato je nema. Evo je. Znači, kakav 50 metara, evo ljudi moji, napravio sam nekoliko koraka, evo. Au, 2 kamere. Pogledajte. Znači, istina je da 5G se postavlja na blizu jedna druge. Ne mogu da vjerujem. Kad to krene da prži po nama. Obična LED svjetiljka, unutra je 5G. Ova je Philipsova. A kamere su, čini mi se, Fujitsu, tako nešto. E sad, evo je sljedeća. Bukvalno mogu da brojim korake. Ima puno manje od 50 metara, ima 25 metara. Znači, bliže su. Ne znam je li već vidite, evo došli smo do nje, ali ovdje nema kamere. Vidite, znači prilazi su, šume su već pod kamerama, evo vidite, ista Philipsova lampa. Stup za osvjetljenje. I eno ga tamo vidim i sljedeći. Ne možeš da vjeruješ. Znači na svakih 25 metara. Jer nema 50 metara, evo, od ove. Vidite ovo ovdje. Znate, a telefon udaljuje. Samo da malo. Nema 50 metara, nema šanse. Reći vam koliko koraka ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 koraka, a svaki korak mi je bio po pola metra. Možda čak i manji, išao sam lagano, nisam. Eto, dragi ljudi, znači još malo dokaza. I vidite odmah glavna cesta, magistrala, a kao postavili su ovo za vježbanje. I onda tamo kroz dubinu šume imate do Banja Luke vam ide ta staza. Strašno. Strašno. Ja sam izašao malo da prošetam, nije mi bila namjera da ovo snimam, nego eto baš sam sad naletio. Vidite kako telefon inače udaljuje. Ovo bi rekao da je 50 metara od mene, a gledajte. Ja sam 4 metra sad od ovog znaka. Iskreno da vam kažem, ni lisicu ni srnu nisam vidio, ima već 3 godine. Ovo je nekome ostalo. Neko se ženio. Nešto slavio, jebi ga. Kako ljudi izviruju, jel držiš telefon i snimaš, Bože dragi, i sad njih sve interesuje, okreće se, vozi i okreće se, a ovdje mu krivina, malte ne crna tačka. Ali on bleji, okrenuo se, vozi naprijed, okrenuo se, gleda šta ja snimam. E sad, ovo sam nekad slikao, ne znam, ovdje se nalazi jedna interesantna stvar. Lijevo u ovoj šumi, pazite sad ovo, vrlo zanimljiva stvar. Ovdje piše kamena kugla, objekat geonasljeđa, na engleskom, stone globe, part of geological heritage. Znači, vidite ovu kamenu kuglu, na 300 metara sad južno, ovaj znak je postavljen bez veze, ali dobra je kao ovim putićem. U šumu, bio sam tamo, sad mi se ne da ići 300 metara, idem kući. 12-13 kugli. Promjera prečnika metar. Dolazili su, ispitivali. Rusi, Englezi, Amerikanci, Švajcarci, naši bivši iz Eksiju, nema ko nije dolazio. Ne znaju od čega je, ali kao neki je metal u pitanju. Znači pojma nemaju šta je to, koji je to metal. I oni kažu da je to kao bila kiša meteora i kao 13 meteora je tu negdje palo. Nisu meteori, jer da je to padalo s tolike ogromne visine ne bi se zadržalo na površini. Probilo bi to u zemlju mnogo dublje, jer to je tona u tome, razumijete, u tom kamenu. I što je najgore, oni su ovdje negdje preko puta u ovoj šumi. Što je najgore, oni su došli buldožerom i izvukli jedan od tih 12 ili 13 i odnijeli ovam u centar Slatine na izložbu i to sad stoji u centru Slatine kao kamena kugla, wow. Umjesto da su je ostalo ovdje na prirodnom mjestu. I usput još da znate šta rade, zatrpavaju izvore. Zatrpavaju sve izvore pitke vode, tako da narode, ne vjerujte političarima, vjerujte iskrenim ljudima, budite mi zdravi, srećni i veseli.